Executive Committee Engineer ke Public Work Department Road Ripoy District Ulakular ban penbhai ke surak hadin bakasenjuk kiseng samlah nriu shnong ki bakentup kiseng samlah shnong lum ka umsau nothri soalat thamai soalat nartap bat lang podon kilalet ban yakendu yu ha kesengi pale jong khat lai terik risau ban wa jing tep alor ki surak ki ba ha ki than jong kan nriu shnong. Habakran kelak pathai khobor Presiden kesenjuk usamla Richard Baskem lapang ulai thu bahadin ke jingkerpat jong kesenjuk nakaliang Executive Engineer ulakular ban penbhai ketik surok hadin ka ayom slap bat ban shimkia ban sedang no ban pentre ye ketik surok kham kloi kat bala Wan hi nakaliang ka senjuk kisang samlan rusnong kiba kentup kalung ka samlan di solai soit mai na tap na padan yuan hang ne ka office i jong ka piludi ban panjing sai halor ka surok ka bakentup ya ka Northland lung tulung ka sama kharai na padan intersi na tap ya na hadin bajing kendup bajing kran ringi badi nakaliang ringi ki nong kit kam ki nong alam jong ka senjuk layo bajing sai na lang i ba ka ladan ka jing penmang update kene ka surok na ka Northland tulung ka pat ka sama kharai lang padan tina kalang jungi ro ni sungo mai ku blai ya i bala ai jing sai bana kalang jungi ro ni tepat i ba inyarap lam na kamta jungi kenang ba nong song snong bai ba jong snong jungi ke bahap ka ti ku po senjuk long ka pensuk bat nyarap habde ka jingkit ke jingba habde surok nomor baris kata mitip ba ka surok kabangiyo surok kabangi dan kamlong ka babahan kamlong ka ba la banyat kikali hakor slap kamtam le porlio ina kelang jungi tepat bana kelang liir la pusat nomor ba kumbangi tip baris kata ba surok kabangiyo surok kabangi dan kamlong ka babahan kamlong ka bala bankit banyat kikali kamtam le ka porlio ina kelang jungi ngila yo jusan yang i ba kaldon gajing pemang bedeng surok te belang jungi senjuk ro ni kerpat bat nila ya keren medi ba iru kular ba kene ka surok ka ba ngin sayo bat nelang jungi ai ka jing play i ba ngin sayo ban sina bat ngin sayo ban pedang ya ketika surok ka ba ladat ban pemang nak liang ka judi tang ini disebut